MeghalayaPost.news. Jingiakop Khwai dokha Mawryngkneng mentaksi kalami Puk Klumar na Rukom Pyniaid dan Kynnoh Bym berkirawan kebadena kadau Rukom Pyniaid Pyniaid. Kembali ulum jingtip na kirawan laong bakadau balami Jingiakop Khwai kadai na kadau Rukom Bym Biang jaka Mawryngkneng Khwai. Badai halor kani kanungrim kebabun ilai persya bat sami Jingiakop Khwai hadu belakut sendan kani Jingiakop Khwai. Kumbala pentip ke kusnam ke balabu golong katsanlak ya bolong nengkong sipolak ya buan baar bat arlak ya buan belai. Halor kani Jingiakop Khwai lahap wan poi gibor pulit bat kumbale tu dau rawan laong ba Kynnoh Bym kilapet krat hadin belami Jingiakop Khwai bat bunru kirawan kebalapet bat danru kebalasuk Khwai ketika pung tang ban like jinglut jing step nomor arah jar tangka lasim yang kebai tiken. MeghalayaPost.news.